apa dua ngemelolei baca pak sederhana maka daga ia mato mas sempajang ia mato haji ia mato pa puasa ia mato pa seka tetapi ia mato rajin masorong itu apa dua ngeng itu pak lo ni copo bulu lo ni bujunge lo ni kiburu lo ni sapato aju dan seterusnya pak iya na tu apa dua ngeng lo asal lo apa dua ngeng itu dan kau kurlai sorong tapi angkai apa utantang tahu raji masorong lo bulu lo makan tapi dena sempajang dena puasa ternyata haji masih ketoni mapat dia titoni palagatoni ya kau ya pak ternyata mapak dua ye magai det kaya mitu napa dua tapak na sompa mati puangi na sompati na pancaji puangi ya kau deto na sompe puangi na sompa yero na pakaraja batu etogi bulu etogi dah satu ternyata mapak dua itu pak to mapasidi ya iya mina pak dua tawe pak kau na sompa mati puangi na sompati yero toju ya kau to aji mi ban na sompa na de na sompa puangi ternyata mapak dua to mapasidi termasuk apa dua ngenge pak tanya ya roba makir ya sama apa dua termasuk merasa ego merasa lebih benar merasa lebih baik itu juga masuk kategori orang syirik di hadapan Allah sombong angkuh itu juga termasuk orang syirik di hadapan Allah dan inilah yang terberat pak yasa ngirangan na Bali gaji uku agama pak iya ku agama nomor sidi hudan lempu petunjuk ya rojolo nomor sidi mi bicara petunjuk kendriki malah petunjuk pak kendriki malah petunjuk wa bayyinatin minal huda wal furqan yang bisa membedakan mana baik mana buruk apa itu Al-Quranul Karim tapi iya na mega tau makuku pae nasang alena tau acca nasang alena tau jago nasa tau matandri pa disangana tapi deni sama kamalakang ya kurangi pak magai deni sa pasilangi majama de cenge kegaro pak aga je guna nang katarimu pasala jama-jama na tau na deni sama kada aga iko cocok mu pigau iya mega pak ko tangano mama kokoy sampai selalu mengatasnamakan ayat-ayat Allah atau hadis-hadis Nabi mencela menyakiti hati umat Islam. Saya pak harus berani mengatakan demikian. Engkau memang tahu pak tahu demi matona pak ngagama tapi jago mak bicara agama. Nama kada jaga mata pak surah Al-Qasas ayat 77 Bismillahirrahmanirrahim wabtagi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin magi wali kaida ya pae maka dai puang Allah taala sapai lalungi rai kebahagiamu uko akhirat wala tansa nasibaka minad dunya tetapi aringaraku aja lalo malupaiwi anya mengemu okolino ya ku tanai kipa pikko carana namanya matawe kolino ya pikko carana namanya matawe kolino ya ku paling sederhana pak denaga pada nyameng kutu pada tahu ya iku pada kita we manyamat deh idi mani kega yang dimasuk pak magar tasat dikutusi puji mana tahu angka garu susah angka susah dikutusi puji mana tahu tapi ko yewo maning si salah tahu angka nyameng nah iya namanya mako ku pak angka tahu pak napitang acana napita jago napitang tongenna dikaka tahu newa si puji mak beli bola di nasi seng alimi dah semaca alina sabama pacing ya
sila surana dena jampangi magai dena si pahang iya garu pale pak sinina tama-tama lebih ke hadir iro pak kaidaye ayat ini pak Al-Qasas ayat 77 angka nareki garisi maka dah iro pale iya sange kebahagiaan akan ribi runtu deno kolino pak oke akhirah oke milino isapa tapi waselena kebahagiaannya oke pi akhirah aga pale okolino isa ilalu pak nyamang wala tansa nasibaka minad dunia aja malupa iwi dalemu nyamamu okolino artinya aga iya idi turi lebo na tanay pa nyamami pala na pasadenga kipuang itannya susah tapi magi na makikita may kasusana nasaba de nakiguna kalana de nakiguna tina aga pala makiguna egona jagona dan seterusnya akhirnya mabelay nyamange tapi ako itanay manyaman nasa ngalena tetapi digaga to manyamang ko sa dena kapada mi apa madari yang katuna pakanita na masilang masa ang kasi Ustaz Sulaiman ya apa si Romatu na kena tapi apa ya kata yaga melo kilolonga apa tirua deceng ternyata angka nakibuar kidua lalang napa wadi lolonga resenge kebahagiaan di dunia kebahagiaan di akhirat dan kenikmatan di dunia dua nasa Allah Ta'ala nomor sidi kigae wa ahsin kama ahsanallahu ilaik apedece ko oko pada padamu taulino papada toa ma pedece na Allah Ta'ala ri alemu ite gare pak Allah Ta'ala ma pedece ngukui di angka tau na pasilangan ro angka tau na kadakadai ha ya kung kadina pahang agama suruh baca ulangi napa suruh tafsiri napa materima patwa suruh pahang icek de ihe Allah Ta'ala maka deh ya ko meko lolonga kebahagiaan di akhirat meko lolonga nyamalino wa asin kama ahsanallahu ilaik suroi mapede ceri pada padana taulino papada tua Allah Ta'ala mapede ceri alena mapede ceri ko yakada-kada itawe ya sangagami pataton ya kada-kada mana tahu angka kepeliasa bulan bid'ah ya kapiri mana loy maulu salah gajer apa wiro ya kok salah suruh baca ulangnya agama mana pak kenapa saya harus berani mengatakan demikian ini memperhatinkan umat pak mana jangan kayak di pada selangi saya kada-kada yang di mana orang syukur kok maka deh we nale deh cemilomita si pulung kok masigi mangkalinga ceramah maga pera tersi pulungnya ko lapangange si geso tanya bainena iya ni kasi ampar tahu kok lapangi si geso iya kok masigi tahu si gesaga coba pak dia na gaje wat di bicara lain apa na tariya tau mapedecenge pak tari nalalung naganggui iya pale ko na pahangi mako Eropa apa iya kaya agama pak aga uko kaide pak angka ko kurangi maka deh ihdinas siratal mustaqim opuang jallo ka ngalalam madeceng kega lalam madeceng siratal ladina an'amta alaihim papada lalana to na purio po ngala taala nanerisang iro to na purio po ngala taala pak irisang dina kada po ngala taala cidi na macholi makademi akaceriwi papada toho tau na purio po ngala taala niga to na purio po ngala taala mega batuan na ada aja na cid di bawah macin rolai mana ngi wadingi manca jide ceri alemu aja na lemu dua masa cocok tapi memang mawata pak masolahnya agama ko makir modelena na sebab ta cid mi mena gurui ya dena na si cocok si bapahan na pas salamana ni tawe agama apa lagi ite bijaksana na agama ta lakum dinukum waliyadin bagimu agamamu bagiku agamaku walaupun ayat ini diperuntukkan kepada agama lain
maka dai oke kaidana Pak. Sedangkan lagi agama lain ni Pak yule toleransi, mana ke agama tadi yule toleransi? Ya. Masa aku kita yule bijaksana, napa pada tadi dia tu bijaksana, terima saya kada-kada yang. Dia namanya si tudangan, dia namanya si turungan, si bacimi. Iya garo pale ku ajaran agama. Nama kadami pongalatal wa tasimu bihablillahi jami'a. Akatan ni masa ko agama na pongalatala wala tafarraku, jangan bercerai-berai. Tita ni gare makoko masih diga selangi. Depa si kada-kada yami si pakasirimi. Agama Pak memberikan ketenangan, tapi kenapa justru agama dipakai untuk mengacaukan umat Islam dengan aliran-aliran paham yang menurut keyakinan mereka itu benar. Dia jangan merigaga mau yakini, maka dia benar yang kau yakini, tapi jangan salahkan akidah orang Pak. Jangan. Ya kok iromelo le soroti Pak tentang peringatan Maulid terus menerus letuk kamalino denu le pajata we marutka. Tapi nama kaji kanja agama Pak, nama kadaji uku agama ta. Iru puang Allah Ta'ala malak de napaka raja tau mapi di cingi bah. Ia puang Allah Ta'ala nah halala ke di cingi. Nah halala ke di cingi. Lawulangi pa mo pakutanaku Pak risisena riasang ya maulu ka kong kacacay aga jana mamaulu aga jana mamaulu ya kong kacacay ya kong kapaharangi kega ayah hadis jaluk maka dah haram mamaulu na maka daji wa yuhilla lakum thayyibah nah halala ka po Allah Ta'ala di cingi. Atau memang tema mau lupa natung kami mato supaya merocai maki bu aja kayak itu tuh mau lupa kayak danau maka deh hikmah maulid untuk mengenang kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya tona royal kesempatan pasti puluh-puluh nih apa angka kami mato aja Pak kelebihan mau luka ketimbang pengajian biasa Pak. Apa iya kok pengajian biasa yunda aja itu desa kada lauga tapi itu kok mau lu kana mau di yunda lauto iya cocok gairo iya ya kok pengajian we kasih nah tu si reket tahu Pak tapi itu kok mau lu kang nah mau tahu dia nang kana celengi masih jumpa toh. Jadi ya tona riala syukur apa minim ada peko masiki. Jadi kesempatan ko si pulu nih ambani goro ni do cilina pangajari nih. Matama ni masigi. Kesempatan nih itu kota mani masigi tawe harapan itu puelo nih ko perlu alingi bor. Natama do cilina aja nasu. Natama akidana kuatina aja nasu. Tapi yang kasih makbali nak kada tu gaji lo mimam maulu di nas sempajang maka dah kayak itu si asanya maulu kena de mematon yuli tema sempaja Pak yuli itu memang kali ngecerama ya kau yuli tema sempaja ya baca hayya ala sholah hayya alal falah waktu sempajang iya rupang lima sempajang iya Pak kau yuli tema maulu kan yuli mimi pasi pulu nih pengajari supaya wadingi angka sifat Nabi Muhammad yalah iya rupa telo sokoi kapak kamajami pasogo mi kapang namo degaga telo soko de naman rigaga iya mina makalale Pak eko telo minalagay tawe degaga malagay ceramah diga jampangi pacaramai ko amiro masalah na yang kedua yaitu mina makalale Pak malagay tawe telo soko mak bagi telo soko tawe na diga tawan ustase ya baru makalale kapang tapi yang kasih nakada sampai itu nasa napalaba mau lu nasaba itu lahan produktifnya ustaz
Weh, di kecil gaga dua sawat dimaki buah lain nah. Macam nang kamu pitan neng potin neng ustaz Nah dia tu nanti ustaz kau dia nak mau lu tahu. Tua mata ustaz kau dia nak mau lu tahu. Macam ami papa, tu syukur noli mau pi tahu. Maga per kau dia noli. Sampai ya upa. Ya kau yang mereka malah kesimpulan kaidah pak koi he. Pak, anggota Sapari, jamaah masjid. Saya gaji na ustaz ipake ko Sapari ya. Saya gani ustaz jumlana, Pak Haji. Iya kural, iya ko biasa orang ke kural 70 ustaz. Tabanding igare kega kira-kira mi yang kalinga bacana kurang lebih 70 ustaz ipake ko sapare de gaga haranga bidaka ngirisangi maulu mana ka tauci di mana nak tapusi mana lupa pikir iki jolo tauci di mana nak tameki pusi mana tau 70 mak bicara masa melo kina kalah ipake jolo cede otai mana kenapa ada silapa makor yang kalinga tari meni stres meni si salah-salah. Iya to siapa risiko iya ko teki pusing magampami aja mau 5 bicara roto makero selesai daripada selesai ki ya pele komelo mapasilolongan podona magi pakade podona pada ngui pura ni yoloi pa saya na jadi na putara teru iro ji marsuki ro gagaero mohon maaf Haji makanya putara ulangi ro aga ko wasele ne ro bicara pa prai pasipulu siaga egan na tahu pak tahu aceh pasipulu ngokor pak bicara ro gagai kesimpulan alena malah kesimpulan maka ada pakwe supaya nama rocai pada zaman di jama-jamata kanja apa ga mama ko ni 2 tahun talu tahun masih nang kasih mak doca apa yang memundrina tahu deh berarti tahu deh nak katan di bacana tahu make garwa dia tepeki idi dena tu marigaga pak tapi mak doca sih tu mate sih Depa tu melo si salah na tu mak bicara makoe tapi melo ka papahangi seji salaku depa gaje na cukup cara main tangkalingero na tata melo mo papusing depa ga na cukup pak disengangi tangkalingai saya ga na penjelasan ulama ustaz tentang kegiatan ini majina kau kasih to mana na taci di stres mana siki yang muncul tanda tanya ia rumah bicara ulama atau ngamoga apa yang angka pak ulolongan ngi cede pak angka mimato pak tahu pak makurasare ya wasan magai iya robawa nak haji yang diharamkan tapi dia siapa mana yang diperintahkan mana yang dibolehkan mana yang dibenarkan dia nak haji ropa iya robawa terina baca yang diharamkan ini tidak boleh ini bidah tapi dia napa maka deh agawat dimakan jai pigo coba nih garis tanah iya ro terima kada bidah maulu bidah Isra Miraj aga na play pigau aga na play pigau suruh maliki solusi suruh maliki solusi aga play pigau na cocok kunasa ngi salah yero angka na solusi purna leki pak tiga aga na iya kau nggak tahu terima pasalah dia ma pasatu aga jenasa kegamata pak maka dia nabita khairun nas amfa'uhum linas ya sange tahu kanja macema pedecing makiguneri pada padana taulino makiguna ka ko terima pasala medeni sama pacocoe na pasala mana meja mata digaga na jaloka kilalang na papusaki tahu kanja ga kira-kira to make pai saya pak berani pertaruhkan akidah seperti ini pak di tengah umat Islam nyama pasat ding digaga nasa di roca sijat puji si gata-gata ni tahu pasisele ni ustaz si pasulul angka si mak doca angka si mangoli angka si mak garu ini sekaidai pak ini sekaidai maka dah iya agama pak yassiru wala tu'assiru mudahkan jangan persulit basyira wa nadhira beri kabar gembira tetapi jangan juga jangan melupakan peringatan-peringatan coba gede to make pai biasa ni gana sanjung biasa ni gana pakaririo
Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi magi Pak ya lo bicara makoma terupa ya. Karena saya terus terang, nyama pejasa di kutuma sempajak dia nagaga pagaru-garu deh. Ya. Nasaleng apu matoji nasa ngalena yero tarik ganggu itu mas sempajang. Taulai masigi, tahu si pulungnya ko masigi. Ya ko melo kak Bali bicara Pak. Nana moji alina na pigo matoy rogagaya Pak. Modeli na tume aleng. Ya. Iya kutu dang itu wesi okoro Pak pengajian-pengajian seperti itu Pak aga nabahas Siratun Nabawi. Siratun Nabawi. Ya kuma mau lu teh Siratun Nabawi mato nabahas Pak. Aga basilengan na Pak. Iya idi mapa tatuk buraki tapi alena dos na toribe Pak. Modelek na milay Pak. Modelek na milay. Magi na may pususah. Na pada mo pengajiaki. Yul lima to. Antara laki-laki perempuan juga datang. Aga basilengan na idi Pak. Iya idi paling-paling basi-basi mi palawata makoy. Tapi alena Pak hijab kain. Iya rupa silengan. Alam masigi na hijab makor iya lo lah. Tetapi kira-kira nulemu pagagari si batas ya kumasuni sa liwat din na sigaru. Ya. Nulemu paga. Oko masigi ilawa. Tapi sa liwat din na talawa. Ya kumiki mak bicara makor Pak. Yang kedua saya mau jawab. Selama ini ada yang selalu mengganggu perempuan yang pergi sholat. Perempuan lebih abdal sholat di rumah. Ya. Kamakor Pak. Perempuan yang seperti ini yang selalu pergi masjid begini. Tapi ya kok ya Pak Melo jawab sederhana. Muatep bainemu lo masih gie, tapi dia matengi lo pasai. Iya kok kipa masih gie sigaru gatawe, sigintu gatawe, tapi kok kipa pasai, silapuh. Mohon maaf Pak, saya menjawab seperti ini supaya ada perbandingan. Supaya ada perbandingan Pak. Aja na teridi ban na keriti denis sangelena apa selamanya ya mematomi ro jama-jama na terisapa jana tahu apa decenge tapi deni telena na makadaja ko agama Pak ku ampusakum wa ahlikum nara piare alemu piare keluargamu boleh ripacalana pinarakai ya ke gaji makam ala tawe ko loi pas lo masih gini lo sana lo pasai ya kega mega malana malalangi lo masigi siba malalangi lo pasai aga pale terlalu banyak Pak kaidah sebenarnya mengacaukan umat Islam tidak mengkaji secara menyeluruh Pak ia nang kena baca cit di mako ia naruh termelo na palapo tapi deni te kaidana deni te manfaatna Pak ya ini Bapak Ibu sekalian. Agama ini Pak bukan mau dipakai berperang, tapi dipakai untuk menyejukkan hati. Tapi denule matenangi atie nariko angka atau terima kadaiki. Namun Nabi Muhammad Pak mak belito narik penjelasan. Jadi kai dipigo mako Pak ya lagi penjelasan supaya irole tapi namo aja ya penjelasan Pak dito. Nah salah iki. Dan ini juga saya sudah berani mengatakan Bapak Ibu sekalian. Coba, iya miterina keriti si anu dena si cocok si ba anuna. Ia nang kena cede beda pendapat, ia naruh terna pelupui, tapi deni te decengi lengi. Nah dia je nule tawe Pak pada akalana. Dia nule tawe pada tapana Pak. Dia nule tawe pada akidana. Dia tu nule tawe pada pahana. Ajak na Pak makada beda guru pada tahu isi di guru nah dia nule pada Pak ya dia nule pada apalagi ku dia memetona tu si guruang ya. Ia berubah mencari masalah maka da ira di pigau agama angka dasarna ikon pigau yang kadasarna pakwani selesai madosa gigi Pak Ibu ya ko angka dasarna nai pake napa tu mapigau aga-aga ya cuma mawatan na sabak na pasale dasarta
Nan mana sedasarnya kuat. Coba. Dasarnya apa ipakin apa cocok. Nah dia tuh nulis si cocok apa dia tuh si pahang. Apalagi namanya aliran Islam Bapak Ibu sekalian, ada Syiah, ada Ahlus Sunnah, ada Khawarij, ada Mu'tazilah. Denulai pak makada iya ro Bapak risi makada ya komeki amang okoni agama ta makatani. Yang kedua, jangan bercerai-berai. Artinya apa? Tetap kita beda paham, beda keyakinan, beda aliran, tetapi jangan saling mengacaukan antara Islam yang satu dengan yang lainnya. Mage pak, angka bali lopona salangi nomor di tau mapak dua we. Yermi pakata, mi pakata pak tau mapak dua we. Yang kedua kegaya tau pasik kegaya sa tau pasik kesangi tau pasik nisat decengi nisat jae tapi digami na pigau iya ko dece de na pigau iya ko ja na pigau mai podama kada mama kor na kada ya iloku madi masam pajang ikuti aka misaga sampajang maka na kada bisa sa tia to maha kira sa tau pasik. Ya toh si kota munafik maka toh si pak. Ya kepada maka datang pokok ripongalatan nak dah liwat tapaku. APDC ko nak dai de. Yo lo kama APDC naiko. Pakanjang si kiri nak dai na mege si kiri ko naiko. Teriale na miyase. Yang kedua itu tanda-tanda ni sengkai munafik Pak Ibu. Agak kalibarkan na makanja pita isaliwa majai lalang. Dan ini juga berisiko. Yes berisiko. Ya sangaman nilai mapaki pakaian ulama, pakaian ustaz, pakai ngapa? Tetapi atita terima pijau ko tawe. Ya kok kelihatan bagus pak, makanja, mapato dan seterusnya. Tapi tarilangi aja atina pak. Tarilangi atina itu tuh munape pak magi pak maka demi itu pengalatala fi qulubihim maradun itu tamu munape pak atina mimato malasa dina malasa watakale pak makanja watakale makanja modele tetapi ati malasa fazadahumullahu marada na yakudena melu sadari rumakada we asulangang amal apa je pleko ati masulang inarna kada pengalatala tatam bitulasana atina ko tiai mainga kigepi kapiri ya poko kapiri manas sebali manas sebali lupo kigaya sa kapiri pak mengingkari perintah Allah madi masampajang angka manas ya sasampajang podone je masampajang tahu rogi-rogi bawang manas rasa bawang nanang kerja sampajang dena tu cuku dena tu cenga na jaji angkat tu tahu sampajang makor modelina pak angkat tu makada cica cuku cica cenga ia narona pura ni mas sampajang iko ya ternyata mas sampajang ero tau kado-kado kok cica cuku tau kado pura ni tapi makwagaro batuangan na sampajange iya sampajange pak angka pamulan na takabire pacapuran na biri selang angka apa na tumako ko pa angka si alira berkembang ko tangana si jisalat tamako ko pa dina sampajang dina sampajang tapi nalana salat dalina salang napakaraja si kiri tapi dina sampajang nasa ngelena insyaallah ina ro nomor si di matu tama suruga ini Bapak Ibu sekalian ini sebenarnya orang-orang seperti ini tanpa sadar jadi itu pelesangnya kapir dia itu namutlah maka dia tanya selepa tanya salah tapi dia namelo pigo perintah agama made masumba makutiaka iya mana rasa made mulo makah jama-jama puru kemana saya sama koro ini Bapak Ibu sekalian bangsa apa tanpa sadar mereka sebenarnya sudah mutlak masuk kategori orang-orang kafir menyangkal kaidah perintah Allah Subhanahu wa taala.
Apa itu kapere pak? Namo age podangi sawaun alaih padamu. Mu pengajari mu aga de natama. Iya. Iloku mato, iro perisiro, iloku mato. Itu Bapak Ibu sekalian. Magai tatutu pakitan, tatutu peringkalingan, tatutu akalan, tatutu sini na iya wadinge no lalalang mancaji hidayah risisena. Magai na tatutu pongalla taala tutui nasaba abang kekena tak kalupa ri pongalla taala Bapak Ibu sekalian. Sini na teman-teman lebih ke yang kehadir. Mudah-mudahan kaidah ini Pak saya sampaikan seperti ini. Mudah-mudahan di negara Rocak Munrina insyaallah yero bapli kong katangkalinga pa yuko dita pa hanya kutana ki pangka tu parenta ko mampas ahlu zikr in kuntu la ta'lamun ang kasi jewang kalinga mako pa ustase maga menuru idi ya ko makadeni ustase de na mariga mako makoy makutan sik makadati de na mariga mako makoy kega ni pakala si badua timbangan di makoro pa itu penentuan hukum. Apalagi ko 70 ni makadade na marigaga na pacid di mi makada mako ay surban ni jame jama-jaman na yero. Ya ko ya aja na tajampangi mi. Tapi gau ni tayakine pa. Masa mana sapaka 70 ustaz melo patama ki neraka. Di na mungkin Bu Pak. Napa dito na mungkin sapaka makada Pak guru salah ki oko agama Bapak Ibu. Di na mungkin Pak Ibu. Cuma memang oko kaidana tasidi jema-jemang ang kami matume gamele kritisi. Jangan terjadi yang seperti itu. Ina tu upau biasa makada di naga pada atas salatawi ko maului angke beriselengi na digaga mak bali. Ya mirupa masalah ko maulu teh na din mak beriselan ni ustaz mak beriselan ni protokol mak beriselan ni pembahasan sambutangi na de makurak jampangi makurak bali wi. Iro atas salame ma pak madosa ki kude tu mak bali beriselan. Yang kedua, ia ko ibaca itap pesan Nabi Muhammad nade itu masalawa. Iya. Yang ketiga, ia ko mengaji tawe negarusu idi maceritai, dene toling, dene yang kelinga madece baca kurangi Pak. Iro acilaka mana memang. Jadi ang kami matu tahu Pak mamaulu tanya amal ana lolongat dosa mi. Iya. Telu bawa nursu. Macerama ni ustaz yang kamu pilih mak bagi panting. Ya, angka mau pilih 5 bagi dos. Ay di na cocok iya tu Pak. Ya ko macerama ni ustaz ya amek ko ni jolo. Na kada ang kama digatawana nalay pesasay dali na. Ko digatawana apa melo niaga Pak. Daripada mak bagi kina tusiru kemato macerama ustaz ya digaga hikmah. Apa iro madari manca jiroca mema Pak. Manca jiroca. Termasuk ya melo na makam perpemang. Tetulun aja ku mamolu ki paja-paja ini dari patatongi bura. Apa roca mi? Yeah. Magi pa ubarani pawi. Biasa naruntu Pak. Bayangka Pak, dia pernah tu cara maku Pak. Caput teloy. Dia kata aku. Apa ya dewa bale Pak angka cerita ya ulolongang iya berkasala ada Pak iya ulam mulu iya eta ku macerama napa ku nasele imang magai salah kaidai Pak onro eganna tallo Pak burak tatongo ku masigi ureke-reke watu kutu dapa arwa polo na pitu burak bayangkan nih pul telo onro egana tahu Pak, woi makoto dia nale masigi, tapi ang kami matona makalalawi ta cidi, magai, mega dia nangoloko ustase, mangoloko iburae, nangka ampo angka materi cede wala, pada sisa ko maberesal nga, rigo makadai nai baca at-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nasa nga beresal Pak tapasa Pak. Tapa serem Pak. Dia naga na apa man na capu taloy. Makaraba burai Pak. Dia naga na apa man Pak. Capu. Makareka
Nah dia jawab beri selenge mata hayama. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Wah nasangi mak beri selenga apa demi tonita kak telo eminita. La ilaha illallah purana mala telo pak dena monro angka mau pak ko mimbar retatto pak makalisuan mi dena nasiaga monro pak dena nasiaga penuh nama sige urike jari menito monro iro tahu deto minule makade malagi telo kapa la ilaha illallah. Onro kalelena ro kapa papina dina papu imang maka de soro ngak mesa ya mesa na ya kasi mako manan na ni pu masa deku na cairi pak kampun na maka da kaya aja na tama cai pu imang namu ya maca to pawi noni iya miro masalah pak masalah memang iro dina coco pak apa iro kutu memang mulu mi pakanjaki si pak gara-gara burak tetung lanya si pak kanjae mage na sabaya ko malagay ni talo tawe pak di nagasi pagkalabi di nagasi pagkaraja namo purai baca na yang terhorma pajato terhorma nariko ang kaburat tato ko sa dena magay terpuca lay puja mani malagay talo tahu dena gagato terhorma pak bayangkan ni ko cama na tampabura ustas na tampabura di lo tabe ustas ilo muto iwaya lemu mala telo iya ya memang ya di mimatoni jauh sependapa pak apa makalala je tawe pak alin mato meli telo alin mato bawi lo masigi masih nak kali nama lagay guna-guna na tabala masigi ko di mato malagay ito siya ya iloku iya ko idi ng nasu idi to na balaw-balaw idi to na balaw masigi aja nagagapak kampo mala panoy bani uto no ustas nanang kato isenga-senga kada kanja papa kampung yokoro lah digaga mala talo pano bawa mo to na ustas ya apa ini kapag anala cek dinaling ustas biasa lalu kayak tak keburu salah pak maka daka ya utan rela ada tuh kena cece cara maku tahu madari pantai bicu nalika tapi tak keburu main natungang ya biasa tona ya mamele pak mohon maaf ya lupa mana gi makaro pak we lupa pa pantena manang kabatu isa na si bakasi tapi syukuru ka magay ni sanga mabangu pasantren jadi narika batu si bakasi alhamdulillah wa syukurillah isukuru ki mani bawang maka da angkanaro misa maka da kupur lay pasa batu si ba marako tigaro angka to talo talo alhamdulillah jadi dia nawat ditumanuku lay foto mi ha makwamir sebenarnya itu yang sebenarnya kok ya pak itu yang kesalahan besar memang dalam peringatan maulid ya kok bisa pak dena tuga pada kanja pak ya ko pante takki buato ngangoko tireke ni siaga kira-kira undangan tepat tungke kini ya ko dena naga na pantenge dos ena dena ga malagay talo pak dito nagaga mengimpuru pada ni pantena kecuali ustase si bawa pak bupati pelekong ke pak bupati pak cama iya na rumpak kata-kata roh deto nomor 3 tu mangusul makor deh kak deto jitu milau literamnya le ini bapak ibu sekalian dirahmati Allah mohon maaf saya berbahasa begini pak
Karena memang kadang kita memahami sesuatu tidak sama porsinya. Kadang ajaran agama yang kita ingin capai hilang gara-gara sesuatu yang merusaknya. Yeah. Nah dia itu pak tanya itu baraka itu talo tanya. Yeah. Tapi ang kasipahan na to maka da nigi girit mega talo na ala mega to baraka na lulungang. Yeah. Ang kato maka da nigi to ko mamulu na mega talo na ala pa mega to dalik na matu. Maka da mana satu ni hay to na mega talo na ala mega to dalik na. Dalik talo. Mana saya tu dah ana salah tu bicara. Tapi o komiro masalah na sabak mamaulu kiyasan ampe ke doma de cina na bitta melo yala na bitta matandre siri na yedi mamulu makura siri. Apa mana kamal lagi talo? Nali na mato bawai. Kampon na topa. Kan o komiro sebenarnya pak masalah memang itu yang perlu dikritisi. Iko ya patannya mulu emele patat deng tanya si pak na mitawi riwat tu mamulu na kedo salah. Ya melo leru bapak. Apa ini motivasi besar kau mamulu tahu angka mana salangi pak ada tawa masih ge jadi kesempatan pak guru decing. Nah sebab iro nasa minta kuntum haira ummah. Ini tuh si kanjaki ummah ke gae ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nama tanran ni kota mi masih gi mana sa ummah. Melo mante di tahu kanja. Hei pitan ni lama decing. Amparan ni masalah aja mako iya na rukaida agama lay paki pak dasar peringatan itu bukan sekedarnya pak na maka daja agama ladina limala kala daja itu nulet tatungnya agama ko dini paki akalang tapi angkat si dasar na paki na kada upan na de na pule ko aya na po ngala taala iya ko akal na sami paki deni terima maka daka mana saga de mutarime ko akalang iya ro idi langsung ga wahyu terima nabi kiga na dia tame pakai akalang nabi lagi pakai akalang magi nang kadena meterima ko pandapa akalang na dia na ayatannya hadis nasangi bid'ah nasangi haram ini persoalan padahal agama pak maperintah langsung pakai guna akalamu pekko carana iya umai na poji agama dia na baci agama ni tani masalah na mako pai si baci tahu na sabak dia na si pacoco tahu dia na si patuju si pasalami akhirnya abala pulena si salah tahu masila surah si salah tahu mak bali bola si salah tahu mas sahabat karena beda paham padahal itu bukan yang diinginkan agama Bapak Ibu sekalian ya ko mamulu ni mako paka manasani asidisi diang ni melo manibai pakanjaki piar madecingi aja na mumpu kido salah riwat tu mamulu na tawe. Saya rasa demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Mohon beribu maaf ya kong kadeta sa pendapat wajar na sabab pada kita lino pada lain isat na utak lain akalangi pada lain ya guru ye.